Shubor nakaslem jong unong san Hima. Umintri ke Sorkar Jela badu MLA ke Jawai uba Wailad Miki Shela hagan dutri ubenai naitung ulapli patba ya ke Viewpoint ne ka jakapet kai pengat ke badan Pdeiñ Chahtngit ke bahap apo ke Thadlaskeiñ RD Block West Hills District. Kini ke Viewpoint ke don harut ke surok Jawai bypass ke Thymmai na klik terci sya tri yong riang ke balabay tingkah apo ke CM Catalytic Fund ha ke jing penyat ke Office Deputy Commissioner ke West Hills District bat ke balatay ha ke jaka jong ke kong jai rembai. Na kini ke Viewpoint la banyu ikin diang ke sor Jawai ke wa mintudu bat iki pentah ke ba ha pentor nin. Uba Wailad Miki Shela ha ke jing keren ulai ro UDC bahapo ke jing elam ke jong u. Lala ban pendep hok ya kini ke jaka pet kai ke ba itanat bha ke ba kabor district kan IT no ha ke dor bar snong klik terci bat try jaka ban khmi bat ban penyat jaka. Umintri ukmi linti baha kisngi banwan kum kani ke judging tmu on sayo biang hapo ke district. Habakran halor ke kam jengok kai perthai uba Wailad Miki Shela uloong bakani kade ka wei ke benta ke ba penkiu bha ha ke yo ke kot bat ukmi linti baling ba ke jingdon jong kani ke Viewpoint kan kring ya kinong wan jengok kai perthai kiba omtang na ke jela henre na bar ke jela bat ki bana bar kari rukumju kat bana kaliang Deputy Commissioner Abhinav Kumar Singh IAS uloong ba ke jing tmu jong kani ke jing tre kalong ban pennet jingmut ha ke ban penroy ya ke kam jengok kai perthai bat ban no senyang sheki thong jong ka roy kapar ha ke ju kapor ula pentip ba kani ke jaka ansachna ya ki pan khana pat ba bat katu kani ki dukan kenthop ya ki dukan bu riam bat ki tiar tenrai nalor umintri ha kani ke singlai don langru BDO ka Thadlaskeiñ RD Block Dr H Niang Wjhd snong klik terci uba ket bok lang rembai kinong shong snong nalor kiwe Report, dia ayam report, kam kata, why no ia kenika tahu pagi, ini hendak klik terci, bat kam juga naduk untuk usni, negaliang yang district administration, ikti nago ya kecnong, Plie, ya kenika Viewpoint. For the lady as well as for the village. From our side, it's done. No, we are handing over to the village. Yes, sir. To the landowner, right? Because they gave this land free of cost to us. Tibhapi to kaman katte to kenika tourism to kaman gawi na ka benta go penku bahaya gayo kokot ni bha jan ngat jan phi le sakhi phi na do mi u do bypass ni ni de yo phi jan gi jing wan yong gi kari na ga ni ga liang na ga ni ga thau ni ni ga tu ta ka tu sa phi go em lat go em thau chai ni u pen chna u pen le phiแต่มันเดเรากัดมันเป็นชนะไปต่างงามงัดสแคมมาใช้นี่แต่มันไปก็แต่ก็หมดแต่มีเยอะมีไปก็แต่ก็จึงเยอะมันต่อยนี่ว่ากัดนี่ก็จึงอุ่นเกประทายกี่บรูมต่อเดอีว่าเกมเดโยพีก็สงีสอนเดประทันดังนี้ว่าเด็กงานอยู่กันไปวายกี่โออยู่สระเดียวเตนมาทันนี่ก็กรีกวันเย็นกี่วันกูไลน์ออนไลน์ใช่นี่แต่งานเสียงก็ไม่น้อยอยู่ลูกตีวันลังบาก็จึงแกะลังยองอีเย่ปนกูยังกันนี่ก็เท้าบัดกันนี้ก็จึงวายเนมแม่มกุดก็ดูกัดเยาวนิวยังกันนี้ก็วิวพอยต์ดอนฮีกำมาขนาวดีซีนตู้ว่าต่อดาวชนายสีก็เป็นชนะเทีนี้ก็เท่ามีไหลมีบาร์ในเผาไหลอยู่คนจะเคลียร์กันนี้ก็เท้าบัดให้จุยปอและดาวชนายเยวีดูกันอีเคนยูมันไกดูกันชาดูกันดุดบัดกำจุเละโยโบเยดูกันอีโวพันโยยากเตกะยังกันนี้ก็เทียร์ culture กี่ยงอียังกันนี้ก็มุดกิสุลากิทัดกินนี่กิเทียร์กิวชนากินนี่กิว่าทานกินนี่กิคำเตอร์แต่ครั้งว่ากินงวันไปกีมันสังเกตเห็นนี่ไปกีกีหลายมีบาร์กีกำจุดิชาดิดุดกีกำจุหลายยีกุเทศแต่ยังพี่กำกีพอชนงให้นี่เลยกูเอ็มลาดว่าติดกูสตาร์ทอุชนายังกิจริงชนะยี่พี่วันได้ฮักนี่ก็เท่าแต่มันก็กำเอาเงินดีจิงมันต้อยเลยนี่เป็นคู่ก็ยังแต่ก็ยอกก็กดยองกันนี่ก็ชนงก็เท่าให้นี่แต่นี่งานเสียงก็เป็นพาปอร์ไปยังกันนี่อยู่ท่อกันนี่ก็วิวพอยต์อัดประเด็นชาติกิจเนี่ยsenyawa ngala katul kat wajer ya tu ki mg ke Pdeiñ mukhim ya tu mg ke Pdeiñ Chahtngit yong i dang ke Pdeiñ chen le te ngayo lu tiu he chnong da to thau yo da ke Pdeiñ he won do ko rap he i le yo chnai do ko rap yo bang hi do ko wa mo do ko wa yo suk hi do ko khri i bthan ke ni ga thau to man la pa ko miet
Wjhd la de ye ben batan u yo ye sai te thau yu rap he cho batan de yo phi ka tourism to man kan ni ka kloi phago invest upun chna ye woni wan I wo pun ku ye ga yo ko kot tanga e ga jing start yong we chnom utang wa ka thau to bon sen ne gliang yong sarkar rap yoluti go yo to mangkana ne ba uthet to I wasuk uthet thau sarkar te ne te daw yoluti la de yo tang ka te ka thau nga ne gliang yong nga kloi yo u tho lat lang ba na tourism department wo wan ra ya ki te ki jing em kam yu man da ki hotels la ne de ki thau pat ke bat kam te ter ki wa u pen ku ya yo ko kot yong ko chnong ka thau bat kam ju le wo elat ya ki kon khru yong ko chnong ka thau yo ki yo khan ka te to ko wa ya phai khmat ko ya ko wa phai kham man ka te de man ini thau ka tu I vi ne I thau wo ra ya ka te ka jing met ka jing pha la ni ya ka te ka jing tit mit ka len ki thau ne pha ki bru na ka len yong ka ri bat na ka prathai atu wan hi ni u yen yi chon dur gi atu ini dur yong I chnong I thau yong iu poi ka len ka prathai leng ba na ni ka viewpoint te man ga vi na ka jing snyao sorong ye I wa leng ba na ni ka tu so priang ka ni ka jing met dur yong ka ni ka chnong ka thau yong I da slem de yang te sa chi sien nga e kubleyo na do kam tam ya ka kong jai rambai go de e ni thau bat negasni to man ga le chi benta wa kam ga dak ko ekti mentu ekti na ka liang yong ka district administration ekti no go ya ka ni ka viewpoint bat ya ka jing Plie pan wan ka ni ka tu chaka chnong rangkat wa ka tre thau ta ka tu wan to happy wo Pdeiñ wan wo paj wan ho im u em lang I churup kam ga district administration dang kat tu damanan kat tu komon u Plie pun wan u pun u ya kanika thau he ni tengah de gini contain once again I would like to place on record my sincere appreciation to the deputy commissioner and the whole team for this beautiful initiative at this place and once again we hope to see that in the coming days such initiative will be coming up at different place at different part of the district. The degree can tell you kajak na e kuplay chibu. The viewpoint that this viewpoint has been constructed under the Chief Minister Patriotic Fund, one of the schemes which has given the autonomy to the district, under which amongst, like I mentioned before, many initiatives were there and this is one of them. It's basically focusing upon increasing the tourism and contributing towards the sustainable development goals which we are aspiring forward for. So I would also like to bring to your attention that, as you mentioned, that we are going to go ahead with construction of a community sanitary complex in here for the toilet basis, as well as one few stores where people can showcase, especially giving it to the village people. Also, sir, this ceremony will be marking when we will be officially handing over to the village, to the community, as well as to the town, for handing it over, as well as for the further execution of the ceremony. So I once again thank you all, thank you sir, and everyone present in here for their valuable time. Thank you.